Ćao svima. Sada radimo otkaživanje rezervacija iz aranžmani, gdje je slobodna prodaja, gdje nisu na naš zakup. Recimo da Jovana želi da otkaže aranžman. Samo pretražimo, imamo aranžman, cancel pravimo tu gdje je kako. Sistem nama daje warning i proces je isti. Kreiramo knjižno odobrenje, odnosno koliki iznos mi vraćamo nazad, i kreiramo knjižno zaduženje, odnosno koliki iznos zadrživamo. Ukoliko, ovako ćemo naplaćeno od putnik 34.000, znači odobrenje 4966, a zaduženje je na 30.000, pošto kasno su izvestili. Možemo da unesemo beleška. Potvrdimo. Aranžman se iz tu obriše. Međutim, u dokumenti, ugovori, kada pretražimo Jovana, imamo dokumentacija za ugovor i isto tu nije nama zaduženje, tu nije nama odobrenje. Tako da to je proces. Ukoliko otkazivamo aranžman od deo slobodno prodaje aranžmana. Hvala puno.